Ribhoi District Cricket Association, ryngkat ke Seng Samla Umran Niangbyrnai, ha ke arpun riu tarik Risaw, kalau pelong da ke cricket talent han, ban Wad Heprit kynthei bat shynrang, ban ïalehkai cricket Madan Umran Niangbyrnai. Palat spah ngut Heprit kiba shipau haduh kan riu snem, kilapoi Madan ïalehkai ban pynlut por baroh shisngi, ban bynta shitrhem, ha ke jinghikai ban ïalehkai cricket. Nonghikai ha ke ni kesngi, kenthup yu Shankar Nehwar, BCCI Level 1 coach, baru Bah Levi Marwein dukot ke Rbdca, kilayat huo bekidap daga jingkmen ban yu beki Heprit kidon shisai ke mensim kuatip bat kuat nang ya ke ïalehkai cricket. Kilayat huo ru bekin selit ke lenggishnong, kenang ban say ki kena ki badon shisai ke sap, bat ki batrang ban nang ban ïalehkai cricket. Tarik. Already begini kekam ni pulang mencagasngi ni Madan Umran Niangbyrnai. Di ketom ni kedi nakaliang Jinghikai Association, negara Ribhoi District Cricket Association. Kumno kalong kumno benwad ada benjit ini kena clear benang red. Hagerta ke bahapo haduh snem baroh bat kynthei shynrang. Di kejimjit ini kani kalong banwad ini kena red. Kenang bang ini yo ban jinghikai ki babiang. Marba mapi seperti ba kat sadon ni haduh kini merai bansawan ni kini under 16 of the Nonghikai district. Di halong ni kapang bangi pusang manuat ini kena pat kynthei shynrang apa haduh snem kita nang bang no ban ïalehkai ni benyo mikmat kalian juga district. Di mun seperti bynta hang ni bynta sengi don kembali spah tam ni kena Ibrahim laga jong-jong kita ada under 12 gidon, under 14 gidon, under 16 gidon, baru kartu kani gidon, keruan ada under 19. Yakini baru buat kynthei shynrang. Yakini dengan sejid menta, jadi minumlah penjid baru, dengan jid kartu kani kiba bit gidon kesam. Namun yang bit isu yaki, begin saai kucing kiba sya, Madan Umran Niangbyrnai. Like ngidan ki divide ki age category ngidan ki kena nadu kendai spo ba khatar snem kerta mila divide ki lag jam group ngidan ki ba khatlai khatsaw khatsan itu category la divide ki group ngidan ki khandriu khatniu khatra itu la divide ki category te mentang ngidang sedang menta ki lightly group ni lag jam ni le ki basic jaga batting dem tu basic jaga bowling fielding and catching ngidang jit nang tu again ngidang pick kisap jangki kumno kilo kinarin mentang ngidang sedang di ka score ball ano tang men pick ka teknik juga batting kinang kan lo nang ta kidan bon ki kena out of age 9 10 11 12 kidan around 8% saupo ngut kidan te apring ki saupo kidan khatwei khat angut ba kila dan lupa ka talent ngidan kam tang men brush tang polish ki lagi la jit nang ne ngin brush po in court iki bermain practice sport nongkra ground jengin jangka Rbdca hang tu ngila ben train susu iki nama makin long with the age bagi gian you ngin train susu iki makin long ngin chu polish ka teknik jengki ngin chu you in practice iki the basic thing katai bang lihat kana talent han nama ngin yo kena kambun na sebut na sning na po ki sebut na po umran na po kini ki jaka jenis pemerdan kan ba yo na kini area kan kena mangin yo jit iki for the camp jong coaching camp jong ka Rbdca mangin perlonggan po and kumni hi ka talent han ngidan plan ban le apo kiwi ki jaka kamtam sapo kamtam apo perkhma plan nang ngila ban le sapo bermong iro katum ka decision yang association yang plan di apa pertama ni plan ni next month pemaklangan next month ni plan cepat kemak Susu kemensu pentipan bila sedon bisa go perkhat ba hadin nani telenhan ngin ïalehkai hang no praktis hang no taring la don hi jing tunggu ba ngini jaka belum telenhan program ni kini area ada bangkan
Hakini ki jaga ngin sa Shanghi ban sinar gini ki concrete pitch. Ki hagwa pila ban kini ki kena bang la debjet. Yo la sikan jinjar pi man ka singi sha ka madan singi. Ka kam sungai. Nrei pila ban practice hakini concrete pitch ki bang sa punchna shen lembaga Rbdca BCCI Cricket Association. Nagta ban practice ka sning area ngiladan coach thmai arngot ba ga pass level O cho ka MCA exam coach exam te kidan arngot kum badan nam ba Lakshman te dan ka jaga practice hang ni ka concrete at least makiru kindan hi ban coach ki knaret te be plus point Diat kemudian seperti BP kani kadik sin ke bentong yung snem bynta sedang sudah umran Niangbyrnai. Tiga ngit skem hi ba lembaga jinghikai Presiden jungi ba renal kami ingin sa senah susu ke program Indonesia Kemat bangin long ini talanhan haki banle man kasnong yung sing numla ngin sajid iki area wise ma kalau belum umden area nongpo area tang tarik molom tan umsting area antas seputar kema area pernihan area ya halor kani kumangilada pentip suan pelek kani talanhan ro bat nga ingin skem hi ba yakini kita talanhan bangin sepelong in sa ai ngilalingin sa pentip lom bagi lat thai